Tüfek omza. Selam. Dur. Dikkat. Her nefis ölümü tadacaktır. Biz sizi hayırla da şerle de imtihan edeceğiz. Sonra bana döndürüleceksiniz buyuruyor. Her nefis ölümü tadacak. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Şu an cenaze namazını kılmış olduğumuz Şükrü Taş kardeşimize rahmetinle, mağfiretinle, merhametinle muamele eyle. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. عليك سلام الله يا عبد الله بن عبد الله وأمته. عليك سلام الله يا شكري ابن خليل. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kırmasın,